nibwo bwenge ni inzira yo kwanga ibibi. None ko basenga bagakora ibibi, urumva bafite kubaha Imana? Uwubaha Uwiteka ntiyakora ibisa na biriya bakora. Yego, byo kurara ku ngo z'abantu, byo gushimuta abantu, byo kwicira abantu busa, imirambo ikajugunwa hirya no hino mu mashamba, abantu ukabafunga ngo nuko ngo batari mu ishaka ryawe. Ntabwo ibi bintu bihura. Muraho neza? Yesu nashimwe. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Amena. Ngira ngo abantu benshi bamaze kumenya, singirinda kwivuga cyane. Hari umuntu utakimenyera? Bose baranzi ni Bishop Buhungu Abeli. Abeli, reka tugusabe kugira mu mbere ya byose ubanze utambutse nimero ya telefone nurangiza usenge Imana. Nakamenyetso ko guteranya 250 78 58 705 plus 250 78 58 64 705. Niyo nimero iba kuri WhatsApp nta kibazo. Abantu bajya batubaza nimero yawe, reka nizere yuko noneho bahise bazibona kandi kikaba gikemutse. Reka tugusaba kugira udushyire imbere y'Imana. Mwami Yesu, turagushimye turaguhimbaje. Ugira neza bugaca bukira, ushoboye byose nushoboye kimwe. Uri data ntabwo uri data wacu. Uri Imana yacu bwite, natwe turi urubyaro rwawe. Ntabwo turi bibyarirano. Mu izina rya Yesu, nutugirire neza, duhana umugisha n'abadukurikiye bose. Kandi ubere igisubizo buri muntu wese ari mu kibazo, kuko uri bisubizo by'ibibazo byacu. Nyemerera rero uhindure ibyanze guhinduka, kandi uremere ishimwe rifatika buri wese ukubashe. Urakoze Mwami, bana nanjye nushoboze, nunkoze ikara ryaka ku munwa, kandi unyeze untunganye. Ibyo ngiye kuvuga byubake imitima ya benshi, kandi amagambo ndi buvuge abarunzwe umunyu aryohere uyumvise wese. Urakoze kubyemeye kandi kubikoze, mu izina ry'Umwami wacu Yesu dusenze twizeye, amen. Urakoze cyane, Imana iguhereze umugisha. Hari agakorasi uheruka kubona uri kuririmba ahantu ku musozi, sinzi niba yari mu Rwanda, yakavuga ngo ikira Eliyabandanya bandanya urugendo, 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 erega Nowa yari yababuriye, erega Nowa yari yababuriye, imvura iragwa amazi arabarengera, erega Nowa yari yababuriye, erega Nowa yari yababuriye, erega Nowa yari yababuriye, imvura iragwa amazi arabarengera, erega Nowa yari yababuriye. Amen. Dukomeze mwafashijwe. Mfite amakorasi menshi cyane. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Twaririmba kugeza nimugoroba, mfite amakorasi menshi. Tuzagakora ku kuririmba. Menshi. Undi munsi tuzakore ikiganiro cy'amakorasi gusa. Cyangwa indirimbo ndazifite nyinshi cyane. Nimwumve ingene muvuga ko muraba Yesu, ariko buri musi Yesu agatukwa ku bwanyu,
aho hanze ati mbega bize baturusha iki ko mbona nabo umuryano ugiye kubamara. Yesu ati byambayeho sinteze kubyibagirwa kuko iyo muteranye yibuka iby'igorogota, yibuka imvugo z'abayuda no gusenga kwabo, bamwe yumva amajwi ari kw'imitima yazimiye. Basore namwe bakobwa muteraniye aha, Yesu aterwa agahinda n'inyifato mugira ubu, muraterana mugasenga mukuzura umwuka abandi bakuzura ishari. Yesu ati byambayeho sinteze kubyibagirwa kuko iyo muteranye yibuka iby'igorogota, yibuka imvugo z'abayuda no gusenga kwabo, bamwe yumva amajwi ari kw'imitima yazimiye. Umugabo ati yo bavuga Yesu ndababara, ndashaka gukora icyo nshaka icubahiro ntoya, ibigusha byo mwisatura vaho ukaja hehe, ngahitamwo gushimwa n'abantu Yesu akarira. Yesu ati byambayeho sinteze kubyibagirwa kuko iyo muteranye yibuka iby'igorogota, yibuka imvugo z'abayuda no gusenga kwabo, bamwe yumva amajwi ari kw'imitima yazimiye. Haleluya. Iyo ushiramwo umuziki nk'iyi ndirimbo, ni indirimbo nziza cyane. Dufite nyinshi cyane, dufite ibihumbi n'ibihumbagiza by'indirimbo ndetse n'amakorasi. Hari igihe tuzabona umwanya wo kuririmba, kandi Imana uwo mwanya yarawuduteguriye. Dufite igihe cyo kuzahimbaza Imana, tukaramya ibintu bigagenda neza kandi tukibera mu munyenga. Siko bimeze? Niko bimeze. Twakwakiriye mu izina rya Yesu. Uhanura twigendere iminota mike cyane. Imana ibahe umugisha. Kurira kwararira umuntu nijoro bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Buriya iyo umuntu ababaye ntabwo ahora ababaye, kandi uko biri siko bizahora. Hari ibintu bigiye guhinduka ku ngoma ya Dawidi. Rero umwami Dawidi icyo ashinzwe ni kuzaririmbira Imana n'umwitero ukagwa. Rero tugiye kwinjira mu bihe by'ububyutse bukomeye cyane, ndetse n'igicaniro cy'Uwiteka kizakongeza ububyutse bukagera ku isi yose. Mu yandi magambo tugiye kuzabona abantu bitwa abarinzi b'inkike bashinzwe gukorera Imana mu kuri no mu mwuka. Ibi bintu rero mugiye kuzabibona, kandi Burundi kizaba ari igihugu gikomeye kuko cyakiriye umwami w'Uwiteka, kuko cyakiriye umuntu yavuzweho n'Imana. Hagiye kuzaba ibintu bidasanzwe, hagiye kuzaba ibihe bikomeye aho abantu bazumva neza barageze mu ijuru, kuko ni Isirayeli y'ukuri. Kandi muri icyo gihugu ni ukuvuga ngo Imana izaba ivuganira n'abantu live, apana mu migani. Ntabwo izaba ikibwirira abantu mu byongorerano cyangwa se mu migani. Imana izaba ariyo yikorera. Rero ni ibintu bizaba ari byiza cyane. Nta murundi uzasigara inyuma y'igihugu, kuko ibyiza bizaba byatashe mu gihugu. Ntabwo birenga uyu mwaka nyene, hanyuma ibibazo abarundi bafite bikarangira. Ubundi ibintu Imana yavuze birakomeye cyane, kandi ibibazo nabyo Uburundi bufite byarenga inkombe, ariko ntibyarenga ijambo Imana yavuze. Byarenga inkombe ariko ntibyarenga ijambo Imana yavuze. Ni ijambo naryo rikomeye mbwiye abadukurikiye. Rero Imana iduhana umugisha. Nawe yahaye ngo imuvangire n'amazi, nawe yahaye ngo isubire mwake, nawe yahaye ngo iza yivuguruze, shishikara ukorera Imana imbere yawe hari amakamba. Mu kwa munani naho ngaho ntabwo izivuguruza, ntibizahinduka. Uwo yahaye aramuhaye, ntabwo izamuvangira n'amazi, nta nubwo izivuguruza ngo ibihindure cyangwa se
imwake igihugu Dawidi yamaze kucegurirwa. Yego ubu abantu barimo kwibaza ko ariko uyu mwami uyu Dawidi ninde, ariko uzi ko Yesu yabana n'abantu ariko ntibamumenye. Nukuri Yesu yabanye n'abantu igihe kirekire ariko ntibigera bagira gute bamumenye. Ushatse kuvuga ko Dawidi bamuzi? Abanyamwuka baramuzi. Imana hari n'abantu iri kurotesha hirya no hino ku isi bakagenda babona inzozi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo mu gihe cyanyuma abakecuru n'abasaza bazarota inzozi, abasore babona ibyo beretswe n'abakobwa. Nuko mbega ibintu bizaba ari uburyohe bw'ibihekane. Karibona n'ijambo Imana rero ni duhana umugisha. Reka twirebere ijambo ry'Imana turi busange n'ubundi mu migani mu bice 8 niho numva nshaka gusoma. Imana itugirire neza. 8 reka duhere ku murongo w'12 cyangwa duhere 11 nabyo nta kibazo. Kuko ubwenge buruta amabuye ya marijani. Kangasubiremo aka kantu. Kuko ubwenge buruta amabuye ya marijani, kandi mu bintu byifuzwa byose nta gihwanye nabwo. Mwabyumvishije? Ni ukuvuga ubwenge burakenewe, kandi mu bihe bisa n'ibi ngibi hakenewe umuntu w'Imana urimwo ubwenge bw'Imana. N'ubundi ninde? Ni Dawidi. Yego Dawidi yari afite ubwenge burenze. Mwabyumvishe neza? Kuko umuntu arimwo ubwenge bw'Imana ayobora neza, amenya uko atwara abantu, amenya kubana nabo. Ni kimwe mu bintu by'ingenzi. Ni isengesho ryiza rivuga ngo Mana umpa ubwenge nk'ubwo wari warahaye Salomo cyangwa na Dawidi. Abo bagabo bari abagabo bafite ubwenge bw'Imana. Kuko Salomo igihe kimwe ngo bigeze bamuzanira abagore babiri b'indaya. Umwe yarabyaye hashize iminsi, n'undi arabyara, ariko umwe muri bo aryamira umwana arapfa. Wa wundi yaryamiye umwana arapfa aramugurana, akura mu gituza wa wundi umwana muzima, afata uwe yapfuye awushira mu gituza cya wa wundi. Noneho biba imanza zikomeye cyane, ruburagica bigera ku mwami. Umwami yabuze uko aca urwo rubanza, aravuga ati rero reka mbereke uko uru rubanza ndi buruce, munzanire inkota yanjye. Barayimuzanira. Ngo bamare kuyimuzanira, yego aravuga ngo rero kumwe agira ngo umuzima niwe wanje, uwapfuye n'uwawe, undi akagira ati uwapfuye n'uwawe, umuzima niwe wanje. Reka tumucemwo kabiri, igice kimwe tugihe umwe, ikindi tugihe undi. Umugore nyina w'umwana muzima aravuga ati ha kugira ngo mumwice ni mumwihere amujyane. Biba biragaragaye nyina w'umwana wari we Dawidi ahita avuga ati umugore nyina w'umwana aragaragaye, nyina w'umwana muzima mumwihere niwe mugore w'umwana muzima. Noneho ngo abantu bose barumirwa baratangara babonye uko aciye urwo rubanza, baravuga ngo ubwenge bw'Imana buri muri we. Kubera iki? Aciye urubanza neza. Rero ubutabera ni ikintu cy'ingenzi mu gihugu. Iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo cunga neza umwana ufite, kuko kuko se w'umwana aje gutanga indezo. Cunga neza umwana ufite, kuko se aje gutanga indezo. Rero reka twikomereze 12. Haravuze ngo njyewe bwenge nagize umurava ho ubuturo bwanje, mfite ubwenge bwo kugenzura, kubaha Uwiteka nukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'inzira y'ikibi, n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Imana ishimwe. Wigeze umbaza igihe kimwe ati none ko tureba abarundi basenga, perezida akabasenga, Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo kubaha Uwiteka. Yego nibwo bwenge, ni inzira yo kwanga ibibi.
none ko basenga bagakora ibibi, urumva bafite kubaha Imana? Uwubaha Uwiteka ntiyakora ibisa na biriya bakora. Yego, byo kurara ku ngo z'abantu, byo gushimuta abantu, byo kwicira abantu busa, imirambo ikajugunwa hirya no hino mu mashamba, abantu ukabafunga ngo nuko ngo batari mu ishaka ryawe. Ntabwo ibi bintu bihura. 14 haravuze ngo ninje nyiri nama no kumenya gutunganye, ninje muhanga kandi mfite n'ububasha. Twasubiremo, ninje nyiri nama no kumenya gutunganye, ninje muhanga kandi mfite n'ububasha. N'Uwiteka wenyine. Tuvuge ngo amen. Noneho aya magambo arakomeye, ninje nyiri nama no kumenya gutunganya. Iyo wihaye Uwiteka, umenya ubwenge, umenya icyo gukora, ntabwo wayoba inzira. Bibiliya ivuga ngo Bibiliya ivuga ngo niyo bababaswa, iyo nzira ntibazayiyoba. Siko bimeze? Iyo wihaye Uwiteka ukora ibitunganye, ugira kumenya. Noneho 15 haravuze ngo ninje wimika abami, ngaha ibikomangoma guca imanza zitabera, ninje uha abatware gutwara n'imfura nazo ndetse n'abacamanza bose bo mu isi. 17 haravuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bose bazambona. Ubukire n'icyubahiro biri iwanje, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Imbuto zanje ziruta izahabu, nukuri ziruta izahabu nziza, kandi indamu yanje iruta ifeza y'indobanure. Mwabyumvise neza? Ninje wimika abami, ngaha abacamanza guca imanza zitabera. Bwana asifiwe sana. Amen. Uwiteka agiye kongera kwimika abami, agarure ingoma ya cyami hehe kwisi. Yego, iyo ndimo nsengera abantu ndavuga ngo nkwatuyeho umugisha wa cyami, nkavuga ngo nkwatuyeho umugisha w'abatambyi. Abatambyi n'abami ntabwo batandukanye, abo bantu baba bagomba kuba bari kumwe, abami n'abatambyi. Ko nitugera no mu ijuru tuzaba abami n'abatambyi. Ngo Imana imanuye ingoma yayo kwisi imbere yuko Yesu agira gute aza kwima ingoma ye. Yesu niwe azakuraho ubwo bwami, yime narangiza yime ingoma. Nukuvuga ngo umuperezida asimbuwe n'umwami, uyu mwami azasimburwa n'umwami Yesu. Yesu aje kwima ingoma hano kwisi. Rero ni ibintu bikaze cyane, abanyamwuka nibo tugendana. Siko bimeze? Jewebe na Yesu twarahanye kado, jewebe na Yesu twarahanye kado, na mukado nyibyaha na wamumugisha, nari naramubenze nambabarire. Sibyo? Yesu yarampamagaye ndamwita, ije kugira gute? Ije kugenzura. Ariko ngwizanasaka, ngwizanasaka bimaze igihe bivugwa. Rero mwitegure kwakira. Ese ibiganza byawe biratunganye? Ese birakarabye? Kuko hazakira abantu bakarabye. Ndavuga kwakira umugisha Imana itanze, umugisha wa cyami nkuko nabivuze. Kwakira, kwitegura kwakira ubwami, kwitegura kwakira isezerano. Abatakarabye intoki ntabwo bazakira. Rero nahaweho kwisuzuma, nabari mwebwe mwisuzuma kandi mirebe. Birakomeye cyane, ntabwo byoroshye.
ntabwo byoroshye bantu b'Imana rero twahamagariwe kwezwa no gutunganwa. Ababi ntibazareba umwami. Mwabyumvishije? Dawidi ntibazamureba na Kristo Yesu ntibazamureba. Siko bimeze? Ariko ndakwifurije kuzareba umwami Dawidi kuko uzabona ibitandukanye. Uzabona intsinzi itandukanye n'izindi ntsinzi zose mwabonye. Uzabona umunezero utandukanye n'uwo wahoranye. Uzabona amahoro utigeze kubona. Uzabona ibintu byinshi. Uzabona ingoma ya Mesiya. Uzabona ubwami buruta ubundi bwami. Uzabona isha n'ihirwe muri icyo gihe kuko ni igihe Uwiteka yatunganyije. Murakarama rero, murakoze cyane, ndabakunda. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe.